Pazi odigrano! Pusti liniju! Oman, do kraja, Oman! Rade druga! Oman, druga! Zdaj poznamte, kaj ova dečka rade, no? Bravo! Pusti se! Druga, nemo! Kamarić, bliže golu! Serginanga! Pusti druga! Pusti! Pazi, nova dvasta, 5 gola, ne, eno, Sergej! Moćno not! Golić, druga! Bravo, Jaša! Bravo, bravo! Evo ga! Po napornem turnirju smo šli v to tekmo zelo motivirano in zabili smo veliko golov, imeli še kar nekaj priložnosti, ampak vseeno zasluženo zmagali.